we are recording all the lessons. You know that. And finally, let me share the presentation here. Do you see this page? Is it a big one? Hi, do you hear me? What? Yes. Yeah, do you see the page? Yes. Yes. Okay, nice. Look, in today's lesson, I didn't translate the topic. Do you know the reason? Бүгүнкү теманы мен кыргыз тилинен которбодум. Неге дегенде, бул теманы биз азыр талкуулашыбыз керек. So, bucket list. Have you ever heard this phrase? Бул фразаны сиздер уккан билиңиздер. Yes. No. Yes. Okay, if yes, share please. What is it? What does it mean? This is Bucket ой, list. этот списоктар, да, лучше. Try to explain me in English. In English. Yeah. English saying just. What is the bucket list? What does it mean? The phrase bucket list, yeah? Maybe it's our main dreams. Oh yes, okay, the main dreams. Yeah. You think that this is the list of your dreams, yeah? Have we got other opinions? Okay, if no, let's continue. The word bucket, what does it mean? Look, bucket. Bucket is бул деген? Yes. Бул деген чака экен. And the list is список тизме болуп калат, ошондо. So look, why American people decided to have the phrase bucket list. Bucket list деген фраза өз негизи. Эмнеге ушул чака менен байланыштуу экен, I've prepared the idiom of the day. Идиоманы даярдадым, ошол идиоманы окуп, анан кийин эмнеге bucket list болуп калганын азыр түшүнөбүз. Who wants to read it? Ким окуп берет? Yes, please. Sara, yeah. Idiom of the day: kick the bucket to indicate that someone has died. Example of use: every one of us will kick the bucket someday. Okay. So what did you understand? Kick the bucket — это бросать ведро, да? Кип деген өзү бир нерсени тебесиз го. Bucket деген чака, ошол фразанын идиомун мындай бизге түшүндүрүп кандай болуп атат? To indicate that someone has died. To indicate that someone has died. Кимдир бирөөнүн указывать этет, тигил кандай. Гулежи туура айтып атат. Гулежи? Туурабы не? Бир күнү баары өлөбүз дейби? Маниса ошондой болот. Ошондойбу же? Идиомадан эле таптым да, ошого ушул идиомду сиздерге берип жатам. Неге? Это как умирать. Kick the bucket деген фразаны уксаңыздар, бул идиома өтүп кеткен, бул дүйнөдөн кайткан деген нерсени түшүндүрөт экен өзү негизичи. Көз жумду дегенде болушпу? Кандай дейсиз? Көз жумду дегенде анда. Көз жумду, ооба. Бул дүйнөдөн кайтты деген фразаны die деп койсок болот, өтүп кетти деп. Же болбосо kick the bucket деген фраза бул байкы орустарда эмне деп коет?
Орустарда да ошо өтүп кеткенге жараша бир эмелери бар, идиомалары бар. Сыграть в ящик деп коюшат, ошол дагы көз жумганды билдирет. Ошол bucket listке кайтсак, bucket list деген өтүп кеткенге чейин, көз жумганга чейин ошо бир нерсени аткарып калышым керек, нол жашка чейин ушул нерсеге жетишим керек деген нерсени билиндирет экенбиз негизичи. Ошондуктан bucket list болуп ушул идиома аркылуу калган экен. So we have understood that the bucket list дегенде бул жерде азыр вокабулярда мен сиздерге ошол фразанын түшүндүрмөсүндө бир аз берип кеттим. Ошол сөздөрдү окуп кетели да, bucket list эмне экенин калгандарына түшүндүрүп кетели. Who wants to read the bucket list? Item. Биринчини окуп кетиңиздер, ким окуп берет? Bucket list item a specific goal or activity on a bucket list. For example, on bucket list item for me is learning to play the guitar. Эми бизге ушул нерсени түшүндүрүп кетиңиз. Bucket list деген эмне экен? Эмнеге биз бул жөнүндө сүйлөшүп атабыз? Achieve, experience, challenge. Да, чыныгы максаттарды жазат экен. Алдыга койгон максат ар бир адамдын да. Мисалда которо кетиңиз анда. Азаматсыз. Максаттарым активге. Мисалы менин негизги максатым гитара ойногонду үйрөнүү деп мен үчүн. Азаматсыз. Туура айтасыз. Ошондо bucket list деген биз бүгүн негизги максатыбыз экен да. Өзүбүздүн астыбызга ошол негизги максаттарыбызды коюп атпайбызбы? Ошол максаттар жөнүндө бүгүн сүйлөшүп өтөт экенбиз, Okay, so in order to talk about this, we are going to have some vocabulary, as usually. Адаттагыдай эле ошол тема жөнүндө сүйлөшүү үчүн бизге жаңы сөздөр деле керек болот. Ошого сөздөрдү бирден окуп өтөлү. Let's continue. Achieve success in doing something you want. In doing something you want. Okay, what does it mean? Достижение опыт. Achieve, достижение. Достижение achievement болот. Achieve деген бул бизде этиш экен. Ошондо этиш болгондо сенин эмне каалаган нерсеңе жетүү да. Ооба, жетүү, бир максатка, бир нерсеге жетүү. Азаматсыңар, экинчи сөз. Experience to try or feel something new. Которуңуз. Experience деген? Experience тажрыйба. Жасоого. Experience это тажрыйба да? Ооба, тажрыйба. Бизде experience деген тажрыйба болот. Бул жерде да бизде этиш катары да колдонсок болот. To experience. Аракет кылуу деген. Аракет кылуу, бир нерсени кылып көрүү, бир нерсени даамдап көрүү, бир нерсеге азаматсыздар. Төртүнчү сөз. Challenge something difficult you want to do to test yourself. Okay. Тяжелое для тебя. Да. Бир нерсени, оор нерсени өзүң үчүн кылып көрүү да. Challenge деген сөздүн негизи көп жерде окусаңыздар керек. Ооба. Challenge бир-бирин туура айтып. Мен өзүмө бир challenge кылдым. Сени каалаган ошол тест катары өзүң. Ошондо өзүңөрдү бир нерсе менен текшерип көрөт экенсиздер, Okay, let's continue. Кийинки сөздөргө өтөбүз. Explore, to travel around a place and learn about it. Explore. Экен ошондо? Маниси жаңы жерлерди көрүү, жактап көрүү. Алар жөнүндө үйрөнүү. Эмне жөнүндө үйрөнүп атасыз ошондо?
Путешествие. I want to explore the mountains in South America. Мен ошол түштүк жок, түштүк Америкада түштүк Американын тоолорун мындай изучать этким келет деген болуп калабы, ошондо. Ооба. Өзү негизи бул сөздү кыргызча которсок изилдөө болуп калат. Ошондо жакшы, жаңы жерлерди изилдегенди explore деп койсок болот, Так, кийинки фразага өтөбүз. Try out to experience something new for the first time. Example, I want to try out skydiving before I turn 30. Before I turn 30. Которосубу? Биринчи пытаться, биринчи кылуу, да, что try деген пытаться. Биринчи жолу дегендейби? Биринчи кандай? Да. First time биринчи жолу, биринчи Да. Бир нерсени, жаңы эле бир нерсени кылып көрүү, ошондо. Кийинки сөз. Goal, цель. Please? Accomplish. Типа там планы строить, да? Ошол планыңызды Аткаруу. бир нерсени ишке ашыруу. Accomplish кандай болуп калат ошондо? Ошол нерсеге жетүү, Ошондо goal деген сөз бул биздин максатыбыз болуп калат, максатка жетүү болуп атат. First. Дагы эки сөз калат. Adventure. Adventure. Unused And next is activity. Adventure, приключения. Азаматсыз, эң алгачкы сөз. Ким окуйт? Dream something you hope to do one day. Бул мечта, кыял. Dream кыял. Ооба, азаматсыз кыял, Ушул сөздөрдү дагы бир сыра кайталаңыздар. Мен азыр бул бетти дагы бул бетке чейин болгон жаңы сөздөрдү да бир көрсөтөм. Эмнеге дегенде азыр биз адаттагыдай эле бир-эки сүйлөмдөрдү толтуруп көрөбүз ушул сөздөр менен. Explore, try out, goal, adventure, dream. Бул жакта бизде bucket list item, achieve, experience and challenge. Сөздөрдү көрдүңүздөр. Эми бул жерде мен 7 сүйлөмдөр деп койдум. Бул сүйлөмдөрдө биз ошол эле берилген жаңы сөздөрдүн бирөөсүн тандабашыбыз керек. Тандалган сөз сүйлөмгө дал келиш керек, Ошондуктан азыр бир сырадан барыңыздар окуп баштаңыздар. Кто-то просит, чтобы вы пустили на лекцию. Эльдар просит. Так. Группада жазып атышабы? Мына, Эльдар. Микрофон, калгандарынын микрофонун. I want to achieve my goal of learning how to paint. Микрофон. Болду. Бири-бирден окуп баштайбыз. Бири-бирибизге сөз беребиз. Бир сүйлөм окугандан кийин башка бирөөгө сөз беребиз, Биринчи сүйлөм. I want to achieve my goal of learning how to paint. Ошондо туура сөз achieve. I want to achieve my goal дегенде биз эмне деп атабыз ушул сүйлөм менен? Максатыма жетким келет. Азаматсыз, ошо кандай максат экен? Сүрөт тарткан Азаматсыздар. Сүрөт тартканды үйрөнгүм келет, ошол максатка жетким келет деп атат, бул жерде. Экинчи сүйлөмдү ким окуп берет? Staying in the Eiffel Tower was a big dream for me. Экинчи сүйлөмдө кайсыны тандап атасыздар?
Экинчи сүйлөмдө seeing the Eiffel Tower was a big dream for me or bucket list item. Көрөт го дейм же сүйлөм маанисине жараша. Жараша экөөнүн эле колдонсоңуз болот. Неге дегенде бул жерде эки фразаны берген себеп bucket list item дегенди сиздер жакшыраак түшүнүп алсын депчи. Big. Просто булар синоним сөздөр дейт. Ооба, туура айтасыз. A plan to try out cooking a new recipe every month. Азаматсыз. Recipe деген рецепт. Try out дегенде туура таптыңыз. Эми кодуруп көрүңүз. My life goal is to learn a new language. Аймира, сен биринчисин котордуң, сен сүйлөбөй туруп, биякта түшүнбөй калгандар түшүнсүн. Сен түшүндүң, молодец. Эми үчүнчүсүн которуп койсунчу. Үчүнчүнү окуган адам которуп берсин, анан кийин төрткө эле. Койсун до конца. Try out дегенди тандадыңыз. Try out деген бир нерсени. Попробую новые рецепты every month. Каждую неделю. Азаматсыз ар айда, ошондо мен жаңы рецепт менен тамак жасоону үйрөнгөндү пландап жатам деп атат, ошондо. Азаматсыз. Төртүнчү сүйлөмдү ким окуйт? My life challenge goal is to learn a new language. My life дейсиz. Ошондо my life challenge же my life goal бу кайсындан атасыз? My life goal is to learn a new language. Goal is to learn a new language. Менин сенин бул ошо жаңы тилди үйрөнүү дейт. Ошондо биз challenge эмес, биз бул жерде goal деген сөздү тандадык. Кийинки сүйлөмдү Кубанч окуп кетет экен. Жок, Кубанч окуйт. For my next experience, I'd like to go hiking in the mountains. Experience so far. Experience for my next experience. Бул жерде experience деген сөз менен adventure. Experience деген бул бир нерседе тажрыйба алуу, Adventure деген бул бизде приключение деп аталат. Приключение алып калганда. For my next adventure, I'd like to go hiking in the mountains. Ооба, сиз деген тоого баратасыз, ошондуктан бул сизге adventure болуп кетет экен, Так, Can I try in sixth? Yes, please. Can I? Thank you. Learning to play the guitar has been a bucket list item for a long time. Yes, definitely. It is the bucket list item. Yeah, good job. Yeah. And the next one. Так. Окугандардан эң алгачкы сүйлөмдү. Жок, которбодук. Үйрөнүү бул bucket lisттеги көптөн бери турган желание десек болот го дейм. Ооба. Кыял. Мен өзүм астыма койгон максатым же болбосо ошол пландаштырылган нерсе болуп калса болот да. Азаматсыз. Эң алгачкы сүйлөм running. A real challenge. Challenge. Кубанч катуура окуңуз. Running marathon won't be real challenge.
Кайсы сөз тандадыңыз ошондо? Adventure бе же challenge бе? Challenge. 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 Кубанычка сөз бериңиздер. Марафондо реально чуркайм дейт. Марафондо чуркаган бул мага жаңы нерсе болду деген сыяктуу. Жаңы тажрыйба болду. Challenge болду. Тажрыйба, жаңы нерсени үйрөнүү. Чоң иш десе да болот. Интернет дагы бир нерсе болуп атат окшойт, Мен бир угулбадым окшойт сиздерге азыр, Катып калдым. Азыр бир өтөм бул жактан переподключение кылып көрөйүн. Азыр угуп атабы? Угулуп атат. Угуп атса, кийинки бетке өтө берели. Бул бетте дагы эле ошол сөздөр менен сүйлөмдөр бар. Бирок бул жерде сиздерге сөздөр берилбейт. Бул жерде сиздер ошол эки сөздөн тандабай эле өйдө берилген сөздөрдү колдонуңуздар. 6 сүйлөм бар, бирок 5 сөз бар. Ошол 5 сөздүн бир сөзү эки жолу колдонулат. Бир сыйра ошол сөздөр менен бир сыйра сүйлөмдөр көрөлү. Шашпайбыз, Так, who wants to start? May I? Traveling to Okay, all please the try. continents is a big dream for me. I am excited to start. Explore, maybe. Explore. Big dream? Big dream дегенди койдуңуз, Альмира. Maybe explore. Bucket list. Because traveling это explore жакыныраак да. Честно айтып болуп кошуп, explorable эле го. Explore деп атасыздарбы? Континенттер менен да. Жерде башында берилген фразаларга көңүл буруңуздар. Traveling to all the continents. All the continents. Континенттердин баарына барат экен да, ошого барам деп аткан адам бир аз кыжаат болот да. Yes, definitely. It's a big challenge for me. Мен өзүмө ушундай задача коюп атам. Баардык континенттерге барып көрөм да. Ошондуктан ошол нерсени баштаган аябай сүйүнүп жатат. Экинчи challenge туура келет, ооба, азаматсыз. Так, кийинки сүйлөмдү бизге Изабелла дейт. Изабелла окуп берет. My life goal is to become fluent in 3 different languages. Number 3 will be for India. Iljar, please. Thank you. Number 3, yeah? Yes. Visiting the pyramids in Egypt has always been my goal. Is my dream. No, the explore. Mostly, we will. I think it has been my dream. Yes, you are right, Iljar. Yes, you are right. Oh, азаматсыз. Бул максатка кирип кетет, Goal деген бул биздин dream деген кыял болуп атат. Goal деген максат болуп атат. Ооба, ошондо кыялга кирип кетет экен, Так, 1, 2, 3, 4-үнчү сүйлөмгө келдик. 4-үнчү сүйлөмдү Бубайна окуп кетсин. Бубайна Бегалиева. Биз окуп жатсаңыз микрофонуңузду окуп көрүңүз. I want to келдикпи? Visiting. Жок, I want-ко жетиппиз, ооба. I want to experience. Ойбой, башта сүйлөмдү бүтсөңүз болот, анан түшүнгөндөн кийин сөз тандайбыз. I want to experience new foods from all around the world.
It's true. Ошондо мен деген дүйнөдөгү тамактардын жаңы тамактардын баарын эме кылгым келет. Тажрыйба көрүп Experience. дамын таткым келет дейт. Дамын татып. Бул жерде контекстке карап эле. Азамат, контекстке карап эле которсоңуз болот. Тажрыйба деп эле биз бул жерде ушу дамын татып көргүм келет десек деле болот, Азаматсыз. 1 2 3 4 5-чи сүйлөмгө келиппиз. 5-чи сүйлөмдү бизге Диле окуп берсинчи. Диле бул жерде сизби? Диле угуп атабызбы сизди? Изи. Макул. Абылкасымов окуп берсин анда. Диледен кийин Абылкасымов турат. Канча угулду айтасыз? Бош эмес окшойт, Макул, анда биз Сайрагүл Кошукеевага да берип көрөлү микрофонду. Hello. Climbing the mountains is difficult, but I am ready for it. Maybe. Look, but here we haven't got the word difficult. Difficult деген сөзүбүз жок. Өйдөдөгү сөздөрдү караңыз. Мааниси туура келет, мааниси туура келет, бирок. Okay. Goal. Challenge maybe да вызов. Башында айтып кеткем, challenge деген бир сөздү эки жолу колдонушубуз мүмкүн. Ошол сөз бизде challenge болот, Которуп көрүңүзчү, Сайрагүл. Climbing это бул деген баягы тоого чыгуу активный спорт активи түрү десек болот. Тоого чыгуу түрү бул вызов баягы чакыруу өзүмө кылуу деп атабы. Бирок муну кылыш керек деген мааниде го. I'm ready. Мен даярмын. Бай катуу мындай вызов, бирок мен даярмын деп мааниде. Азаматсыз. Ооба, туура котордуңуз, Сайрагүл. Okay, you are right. And the last lesson, the last sentence as an exercise. Who wants to read? I think it is important to explore different cultures by traveling. So I think it is important to кайсы сөзүбүз калды эле? Explore. Explore деген сөзүбүз калган. Мен ойлойм, бул аябай маанилүү анткени мен ойлойм, бул аябай маанилүү саякаттагандай. Ошондо эмнени изилдеп атасыз? Башка өлкөлөрдүн эмелерин, культурасы. You are right. You are exploring different cultures. Yeah. So look, now I've got very interesting exercise for you. I will give you maybe 1 minute. I hope that in 1 minute you will try to make your own bucket list. Бул жерде бир аз мотивационный dream big, dreams comes true деген сөздөрдү кошуп койдум. 1 минут берем. In 1 minute, you have to give me 3 things you have in your bucket list. Okay? Yes. Try to think, what do you want to achieve? For example, I'm already 30. Мен 30-дан ашканмын, ошондуктан мен бул жерде before I turn 40 деп өзүмө 40ка чейин деп максат коёмун. Алганыңыздар, мисалы 30га жетилек болсоңуздар, before I turn 30 десеңиз болот. 40тан ашкандар, 50ге чыкканча чейин мен ушундай максатым бар деп өзүңүздөргө максат коюп кетиңиздер. Okay? Sorry. Actually, yes. I had experience. Okay. About bucket list. I think 3 years ago I filled bucket list, and then there was like money
I think if there was money and like healthy, something like that, and I did it. Okay. And some kind of wishes was like исполнен. So they came true, yeah? Yeah, they came true, and they came true, or maybe you achieved that goals. Yeah, Yes? yeah. Okay, that's cool. That's really cool. That's why I wish you to make your bucket list for now. I hope that you will try to be motivated to go, to achieve, to reach that aim. Okay? Okay. Let it be something real. Реальный нерселер жазайлы. Космонавт болгум келет, мен да болгум келет деп элем. 30-га чейин, 40-га чейин ушул нерселерге жетсем жакшы болот деген ойдо. I want you to share with your own bucket list. Okay. While we were discussing, 1 minute has passed already. Биз сүйлөшүп атып 1 минут өткөрдүк. Ошондуктан баштасак болот деп ойлойм. So let's start. Yeah. Wait a second. Let me see who is it. Can I speak? Aidana, do you want? Aidana, Yes. Yes. Okay. Aidana, please try. My first goal, I want to achieve. Before I turn, деп туруп жашыңызды айтыңыз башта. Мен 30-га чыкчу. Before next year. Before next year. Okay. I want to achieve will be a teacher next year. So your first item, yeah? Биринчиси бул. Yes. Быть учительницей. To become a teacher. Yeah. To become a teacher. Okay. And the second goal, I want give a tour to Dubai. My parents. Oh, you want to present? Yes. You want to present? Yeah. Present. Oh. And my third goal, buy a new phone. Okay, you want to buy a new phone, yeah? Before New Year. Oh, you've got only 2 months left. Yes. Эки айдан дагы азыраак убакыт калыптыр, э? Okay. So it means that you will get your phone first. Next 16th iPhone. Wow. Okay. Share that. Ошо жаңы жылга чейин дагы бир жолу монтип сүйлөшө турган болсок, Айдана ушул нерсеге жеттим деп туруп жаңы жылдын астына бизди сүйүндүрүп, кубандырып айтып кеттиңиз анда. Good job. Thank you, Aidana. Almira, you are the next. Before I turn 20, I want to learn 3 languages because I really love to learn languages. Okay, tell me, what are the languages you want to learn? I want to improve my English and now I learn Italian and French. Nice. Yeah, you got 3 already. And Korean, Japanese, and Chinese. Oh, you told about 3 languages. Now you've got 6, I guess. 3, but I really love to learn languages. Oh, okay. Good job. The next bucket list item, экинчиси. Тилден башка да кандай максат койдуңуз? What kind of dreams you've got, or maybe goals you've got? Before I turn 20, you said, yeah? Yes. What do you want to do? What do you want to reach or achieve? Кандай максаттарды койгонсуз өзүңүзгө? Almira, you are student. Are you student? Before I turn 20,
22 or 20, I want to travel the world because I love learn a new information and new cultures. Cultures, very good, thank you. Have you got one more bucket list item? Дагы бир нерсе барбы же ушул эмеде токтоп турабызбы? Ушул тизме боюнча. I guess done, yeah? Thank you, Elmira, very much. Let's continue. LDR, you are the next one. Your new bucket list. Bucket list. Yeah. I'm already 30. Then I think before I turn 32, maybe I want to be. Yeah, I want to be get married. First, get married. Yeah, and then I want to be like a good specialist of IT. Wow. And then I want to be fluently speaker English. Nice. In English, and yeah, that's all. That's it. Okay. Yeah, I think that in 2 years it is really possible to get married, to learn the language, to improve. Yeah, English. Yeah. You want just to improve it. Okay. Yeah, improve like advanced maybe level. Wow. Nice. I love your bucket list. Good job. And I hope that in 2 years you will reach all of them. Thanks. Good. Okay, let's continue. Isabella is here. Isabella, please, your bucket list. Then Saragul, be ready. Saragul, there will pronounce Isabella. Then Isabella, please. Before I turn 30, I want to learn how to code. Because coding is programming. Okay, programming. Because I love using a laptop, but I couldn't do this in these days. The second is before I turn 30, I want to learn how to ski. Okay, nice. Why not? Very good. I think that soon you can start it. Yes. And the last one is before I turn 30, I want to learn how to earn 1 million in a month. Okay, that's going to be difficult. You should be a blogger. Yes, I'm starting blogging. Nice. Okay, let us know your page then. Okay. Okay. Good job. Okay. Then Saragul was, yeah? Saragul, please, your turn. Saragul döngün bu ayna ken. Saragul anangin bu ayna. Saragul, please. Are you here? Yeah, I'm here. Excuse me. Yeah, please. Before I turn 31, Okay. 33, I want to use improve my English level. Level advance, and then I want to travel some countries, for example, New York, maybe France, and that's all. Okay, what about the third one? Üçüncüsü. Siz belki sayahatın ikincisi oldu. Okay. I think in my life now, it's my dream. It's my ideal dream, and I think thankful for my moments now.
Nice. Okay, that's cool. So it means that you are really lucky person. You live your dream life. Yeah. Yeah. Thank you. Oh, that's good. I'm really happy to hear that. Azamatsız. Babaina, you are the next. Please continue. I am 35 already. Okay, so your aim is maksat koyuңuz 2 жылга 3 жылга. Before I turn 40, Okay. I want to go to USA, and I I want to improve my English, earn much money, and I want to go horse riding. Wow. That's also horse riding. I want to have 5th child. Okay, you've got great plans for 5 years. Now I have 4 children. You want to have the 5th kid, yeah? Yes, 5th kid. Nice. Very good. Yeah, Babaina, I'm really happy, that you've got lots of plans for 5 years. And I hope that they will come true too. Guli, can you share with your bucket list items? My bucket list? Before I turn 70 years, I want to explore more than 100 countries. 100 countries. Oh wow. Yes. It's a challenge. It is it's a big challenge, but it is my basket of list. Also, I want to learn how to play on the piano. Wow, nice. And the violin. It's my big dream. Good job. So it means that you want to play musical instruments and also you want to travel, yeah? Cool. Yeah, more than 100. If it is not a secret, tell me, how old are you? 54. Okay, nice. 100 countries. Good job. Thank you. I hope that you will share with the countries, yeah? You have this. Abdulkalikavna, here, can you please share your bucket list? Dila, what about you? Shakir is here. Do you want to share? Aziriet is here. Maybe Aziriet Mirgen Before I'm 18, I want to learn English to advanced level, take flex, and study at Oxford. Okay, is it the list of 3 or is it one bucket list item? Üçөөнү тең айтып кетиңиз же үчөөнү бир эмеде айтып кетиңиз? Дагы экөө бар бар. Бирге немеде айтып кеттим ал. Thank you, Khalis, very much. Okay. Кайра айтайынбы? Жок, уктук, түшүндүк, рахмат. Мен бул сизде англис тилини бирөөнү эле караштым, калгандагы башкалар бар деп ойлоп атпаймынбы? Okay. The others, I think that they want just to listen, yeah? Okay, why not? Let's continue then. After these, we've got a couple more pages and a couple more questions, yeah? Tell me, please, why do you think people create bucket lists? Why do we have bucket lists? Why do you think people create bucket lists? Can I ask? Yes, please. I think people should create bucket list because when you write your wishes,
what will happen? Come true. Is there? Are you here? Is that the parade? Эдердин интернети иштебей калды экен. Эдер биз сизди укпай жатабыз. Кайталап коюңуз. Excuse me, what does it mean bucket list? Sorry. Yes, now we can see. I have a problem with the internet actually. Yeah, it's okay now. So why do you think people create bucket lists? When you write your wishes, it will be easy to do some activities maybe, and it will be easy to do these goals, I think. Okay. Bizde аябай сонун бир сөз болчу, жаңы башында сабактын башында өткөн бир нерсеге жетүү деген. Максатка жетүү дегенде кайсы сөз менен айттык эле? Achieve. Achieve your goals, yeah. So it will be easy, yeah. Yes, good job. Achieve your goals, yeah. Okay, thank you, Elder. The next question, экинчи суроо. Ким окуп жооп берип кетет? Экинчи суроону окуйбуз да, ошол суроого жооп беребиз. Aidana, please, maybe you. What is one thing you have already checked off your bucket list? Мүмкүн буга чейин сизде bucket list болчу, мындай максаттар болчу. Ошо максаттардын кайсы бирине жеттиңиз эле? Okay. Yes, I get married. Okay, that was in your bucket list, yeah? Yes. Cool, that's cool. Okay, nice. The last question, алгачкы суроо, ким окуп кетет? Alice, maybe you will read the question number 3. Which bucket list item would you find the hardest to complete and why? Мындай издегиң келет, мындай bucket list айтемди, кандай bucket list айтсем мындай издегиң келет. Hardest. Hareket кылуу. Hardest. Кыйын. Эмгек кылуу. Кыйын деп айтышты. Ошондо сиздин баягы тизмеңизде кайсы бири эң кыйын болуп жеткени эң кыйын болуп эсептелет сиздин оюңуз боюнча. Сиз жана үчөөнү айтып кеттиңиз го. Ошол үчөөнүн арасынан ошо эң татаалы кайсы? Издеп көрүңүз эмне жөнүндө айтканыңызды. Ошонун арасынан эң татаал болгонун айтыңыз. Мага айтып атасыз. Ооба, сизге айтып атам. Башка бирөөгө айтып отур экенмин. Азыр I think that learn new languages. Is the hardest. Yeah, бүтүрүп коюңуз. Hardest деген эң татаал болуп кетет. The bucket list item which I find the hardest to complete, it's the learning new languages because it's really hardest. It's really hard, and
Yeah, because it is really difficult to start a new language, yeah, to learn the new language, yes? Yes. Can I ask? Okay, very good. Okay, who wants to answer to the same question? I think maybe read to namaz. Read to namaz. Difficult, everyone. Who wants read? Not read, maybe. Who not read? Okay, why not? Okay, what about your bucket own list, yeah? Own bucket list. Өзүңүздүн баягы списогуңузда эмне болчу? Ошонун үчөөнүн арасынан кайсысы эң татаал болчу? By tour. Okay, so the difficultest one is buying the tour to your parents, yeah? It's expensive. More expensive. You have to work hard in order to earn that money and to buy the tour, yeah? Okay, good job. Thank you. And I think that as a homework, I would like to give you just the new words because their level is like pretty high. Жаңы сөздөрдүн негизи жаңы сөздөр бир аз татаалыраак, ошондуктан ушу жаңы сөздөрдү сиздерге бир сыра кайталаганы берейин. Андан кийин кааласаңыздар ошол 2 бетти список катары, сүрөт катары группага жиберип берем. Ошол сөздөр бир сыра да бир жолдон окуп, сүйлөм түзүп, кайталап көрсөңүздөр болот. And that's it for today. Бүгүнкү сабагыбыз деле бүттү. Thank you for your participation. Барыңыздарга чоң рахмат катышканыңыздарга. And waiting for you the next Wednesday. All of you, you've got 4 days, I guess, yeah, of kind of weekends. And I hope that you have great plans for them. 4 күн эс алабыз, буйруса ушул күндөрдү жакшы өткөрүп алыңыздар. Thank you. Yeah, thank you. Actually, my first, can I say some vicious, my first step of learning English began with Okutool English. I think it was 2 years ago, yeah? I think you were first teacher. Actually, yeah, we are working from 2021, I guess, even. 2021-ден баштап иштеп баштадык окшойт. Туура айтасыз. Yeah, there were also very few students, and today so a lot of students, and yeah, that's cool. And I want to say thank you for opportunity to learn English. Yeah. For lessons. Oh, I'm happy to hear that. Good luck. I wish good luck. Yeah. Thank you very much. Yeah. You are our students. You are motivating us to work more, to make more interesting program. Yeah. And I hope that all of you will learn English language and you will use it in different countries while you are going to be kind of to travel. Yeah. Thank you, Ildiyar. Thank you. Okay. Goodbye then to all of you. See you next Wednesday. See you next time. Thank you. See you later. Goodbye. Goodbye.